Asante sana kwa majina, nite Banywes. Leo tunaenda kupatia somo nzuri ambayo inasema namna ya kumlea na kuishi na mtoto yatima. Unaweza ishi na yatima namna gani, mtoto yatima, ama utamlea namna gani? Wengi wameona makaprisi za watoto mayatima, wameona komportema zao zimewaogopesha, lakini wengine muliwatesa, ukamubebesha mabido mgongo ikavunjika akatoroka, ukasema no, mie bayatima hapana. No, probleme ilikuwa yako, aliona wakwe maisha yake akatoroka. Lakini wanakuwa pia na makompleksi namna tumesema. Unaweza muona tanto iko nalia akufe kitu, amejigunja na kuwa yeye mwenyewe. Sasa vile vyote vinasema, watu wanasema no, siye kuishi na bayatima biko ngufu. Sasa leo tumesema tuwaletee somo ambalo litatusaidia sana, ili tujue sasa namna gani nitakaa na yatima, nimlee kama mtoto wangu na niishi naye. Asante sana. Hatua ya kwanza, mfanye akuaminie. Donc namna gani unaweza jenga mtoto anakuaminia weye? Kitu cha kwanza, jishushe. Wewe ni baba, unakuwa na kazi, unaheshimika na watu, lakini kama umeamua kumfanya mtoto yatima akuaminie, utajishusha. Unaweza tafuta wakati, unaenda naye kustade, munacheza passe, munapiga jongle, na hapo mtoto anaanza sema vraiment nimepata mtu mwenye mimi nasikia roho yangu inaweza umwe kumwambia mambo yote ambayo niko nayo kuroho. Kama ni mama, munacheza naye kamba, munaruka, munacheza makopo, unasema leo mimi ndio ndakuwa baba, wewe ndio mama, tutafute na watoto. Unaona, jishushe, ujifanye mtu wa chini, na hapo mtoto ambaye ni yatima ataanza sikia anaweza kukukaribia yale ambayo hakuweza kufanya kwa wengine. Hapo anaanza kukuaminia, na hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, jua historia yake. Kule nyuma vilikuwa namna gani? Wazazi wake walikufa namna gani? Walikufa na nini? Walikufa wapi? Siku gani? Kwa sababu gani? Mtoto yatima utamwona kila lendi analiaka, anaenda anajifungia mshambre analia, wala kila fenzi mwa analiaka. Kumbe ni kwa sababu ya hayo madate angala nazikumbuka, nasema leo hizi masaa njo papa njo mama alikufaka, ama wote hata kwa mfano. Lakini unapojua sasa historia yake inakusaidia, alikufa na nini, na masasi na sumu na nini. Unaweza tuona na filme kidogo, naye mko munafuata filme, anaanza toa machozi. Kwa sababu gani? Anapoona filme anakumbuka kifo cha wazazi wake na anaanza lia. Na wengi sasa wamekuwa wanaogopa, wanasema no, mie vraiment hivi siwezi visiporte. Tuko na bageni, mtoto hakufe kitu, mimi nashangala naanza lia. Kwa sababu gani? Haukujua kama hii filme anaweza ifuata, hii hapana. Nikimutembeza mahali fulani ni vizuri, nikimutembeza hapa anaweza kuwa na mawazo. Haukujua. Kwa hiyo sasa jua, itakusaidia sana. Jua historia yake, alikuwa namna gani, nani ambaye alimlea wa kwanza, nini ambayo changamoto alipitia. Hiyo itakusaidia sana kujua namna ya kuishi na mtoto yatima, na pia utaweza kumsaidia. Lakini jambo la tatu ni kujua vipaumbele vyake. Jua mambo ambayo maobjektife zake, ungependa ukuwe nani kwa siku ambazo zinakuja. Mayatima wengi wanakuwa na kumbukumbu za wazazi wake ambazo walimutilia mkichwa. Mtoto wangu ndeza penda kuwake daktari, ndeza penda kuwake mwalimu, ndeza penda kuwe mtu fulani. Sasa mtoto anaanza tumika na nguvu mingi, anasema nitakuwaka tu daktari. Sasa wonda msomesha pedagoji na daktari wapi na wapi? Mtoto mzazi alipenda siku moja utakuwa député national, uona mubeba mu nutrition. Sasa wapi na wapi? Sasa hayo itakuwa na mufrustre. Kwa sababu gani? Kwa sababu haukujua vipaumbele vyake. Lakini pia jambo la ine, usimbague. Wengi wanasema mie watoto mayatima vimenishinda. Hapana. Sasa nao jiulize, umeleta viato viwili, wewe haukumuuzia. Unaleta viato viwili vya 5,5, unamuletea kiato ya 3000 francs.
Hapo ndipo utaanza angalia na kuonesha naye changement. Kwa sababu gani? Anapoona vile nasema bon, soit papa angekuwa wala mama, vraiment kama sipiti maisha ya hivi. Ona gibe wengine bana bauzie. Donc wenjo alikuwa natia yako espoir. Sasa naona mubagua. Nani mwingine mwataminia mwa dunia? Hakuna. Nikusema fanya sawasawa. Kama ni manguo, leta nguo za sawasawa wote uweze kuwatolea, na hapo ujue kwamba utakuwa unamsaidia sana, kwa sababu haumuoneshe ubaguzi. Lakini pia jambo lingine, usimuforce, usimukaze akuite papa au mama. Wengi wanapenda jina hilo, papa mama. No, muache. Siku atajisikia na siku atapenda atakuita papa, atakuita mama. Kwa sababu gani? Watoto wengi mayatima hawezaki, donc ulimi nakuwa mzito kusema kuite papa facilement, hata viweza kusema kuite mama, hata viweza. Lakini kuna kitu ambacho unatakiwa kukifanya. Watoto wengi mayatima, baba anapokufa, mama anapokufa, na wengi hata katika maedikasio zao huenda alijua tu kama papa ni mwenye amenizala, mama ni mwenye amenizala. Hata wazazi walipokuwa wazima hakuitaka mtu mwingine papa wala mama. Sasa wakati wamekufa, uko nani jua kuite baba yake? Uko nani jua kuite mama yake? Hapana. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kumuonesha upendo. Mayatima wanakuwa na njaa, si njaa ya chakula tu, lakini njaa ya upendo. Wanakuwa pia na njaa na kiu ya upendo. Wanahitaji watu wawakumbatie, washike mkono na kuweza kuwaongoza vizuri. Basi siri hizi zitaweza kutusaidia na kuishi vizuri na kuwalea mayatima. Kama wewe ni mtu ambaye unatumika katika kituo cha watoto mayatima, jua siri hizi na zitakusaidia. Lakini kama wewe unakuwa na mtoto yatima katika jamaa ambayo umepewa wa kuweza kumlea, ujue pia siri hizi zitaweza kukusaidia. Asante sana, tukutane katika mada nyingine. Kumbuka tunawasaidia katika mambo ya mawasiliano, communication, na pia tunatoa ushauri kwa watoto namna gani ambavyo wanaweza kuwa na mwenendo mzuri katika maisha yao. Lakini pia tunatoa na mafundisho kupitia maigizo ama sinema. Asante sana, tukutane baadaye. Tunawapenda sana.